Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo ry'itatu Nyakanga 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Namakuru kandi tugiye kubashyikiriza dufatanyije n'umutama uri mwabiri abice ugiye kutubwira ibiriko biragenda byibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza mumenyesha makuru. Yego twiriwe amahoro kugeza ubu biriko biragenda biboneka ndetse binigaragaza ko umutekano wahungabanye mu gisagara cya Uvira. Uraza kutubwira ko imyigaragambyo isize bigenze gute? Imyigaragambyo isize hari abaturage bamwe bakomeretse abandi bajyanwe kwa muganga ndetse ibintu bimeze nabi cyane. Wazarenda ikomeje kuba ikibazo muri uyu mujyi. Turaza kandi kubabwira ko Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yoherereje intumwa idasanzwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabashyikirije Kisekedi Chilombo ubutumwa bukomeye bukubiyemo ibigomba kuba byakorwa. Turaza kubumbura inyandiko yavuye muri TZ koherezwa muri RDC tubabwira ibikubiyemo. Turaza kandi no kwinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba uza kutubwira ko mu bice byegereye Uvira FDNB na FARDC bakomeje kohereza iki? FDNB na FARDC bakomeje kohereza ikintu cyitwa ibikoresho karahabutaka ndetse ariko bikaba byumvikana ko byanga bikunda ari iby'intambara byiganjemo cyane ibikoresho by'ubutasi. Turaza kandi kubabwira navigation artillerie et frotive electromagnétique ziriko zirakoreshwa na FARDC bijyanye n'ikoranabuhanga rikomeye urwo ruhande rw'izasarambwe rwazanye. Turaza kandi kubabwira système de détection acoustique ndetse na thermique et anti-artillerie biriko biragenda birakoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yuko bigaragaye ko bikomeje kugenda biba bibi cyane mu bice bya Rugezi, aho bivugwa ko mu misozi ya Rugezi station de contrôle mobile zikomeje kugenda ziubakwa. Mutama uraza kutubwira ko mu marembo ya Uvira drone byagenze gute? Mu marembo ya Uvira hongeye kugabwa n'ubundi ibitero bya drone ariko by'umwihariko noneho iz'ubutasi zo zikomeje mu by'ukuri kuba ari nyinshi cyane zigaragara n'ubundi mu kirere. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na reconnaissance bikomeje kugenda bikorwa na buri ruhande. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara obantile obasantere de ordance. Turaza rero kwinjira tubabwira ibiri kugaragara. Turibuze kandi kubabwira akazi gakomeye kari gukorwa na Demiape na Seneri o mu gisagara cya Uvira hafashitiwe intasi zari zifite radio zikora iki? Radio zikora ibijyanye n'ubundi na communication militaire. Turibuze gukomeza kubabwira bikomeje kugenda bigaragara aho bitangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara attaque de précision, igitero kiri ku ntego mu bice bitandukanye yaba izasarambwe ndetse n'uruhande rwa FARDC bakaba bambariye urugamba. Turaza kandi no kujya mu bice bya Warikare tubwire ko bimeze gute? Mu bice bya Warikare nabwo impande zombi zikomeje gukomeza kwegereza abasirikare imirongo ya mbere y'imirwano ibishobora kuza gutera intambara ikomeye cyane ndetse umutwe wa M23 ukaba ushobora kuza kwigarura ibice nubwo nanone Wazarendo nayo itoroshye. Banywanyizi rero nizo ngingo z'ingenzi zubakiwe amakuru yacu ugiye kugarukaho kuri uyu mugoroba ku igenekerezo ry'itatu mu Nyakanga 2025 tugiye kuraba byose ntacyo dusize. Wowe icyo usabwa nta kindi niba ari ubwa mbere dukurikiye tuyonda sabone maze ntuzongere gucikwa mu makuru akomakomeye yarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama nyemerera duhite tuyahera Uvira mbanze mbwira abadukurikiye raporo ngufi nagerageje gukusanya y'ibyabaye noneho nawe uzutubwira ubuhamya bwa nyabyo bw'ibyo bikomeje kugenda biba.
Uyu munsi ni umunsi wa gatatu w'indwi aho rero ibyago bikomeye n'amakuba bikomeje kugwira abatuye mu gisagara cya Uvira nyuma yaho General Olivier Gasita atumwe na leta y'iki gihugu ariko Wazalendo ikaba rero ivuga ko itamushaka ibyatumye arushaho kuba umwuka mubi n'abantu bakaba bakomeje kugenda bagira uburakari bukomeye ibyatumye bamwe bafungwa abandi barakomereka bikomeye. Ni mu gihe kandi turi buze no kumva ubuhamya umutamaza kutubwira ababishwe bazira ibi biri kubera muri uyu mujyi. Biratangazwa kuva ku munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya mbere Nyakanga 2025 nibwo General Gasita yasesekaye i Uvira turutse Bujumbura mu Burundi akaba rero yarageze mu ibanga rikomeye kubera Wazalendo itamushakaga bamushinja ubugambanyi kandi bakamuziza ko ari umunyamurenge nkuko biriko biragenda bivugwa. Leta ye ikaba yaramutumye kuyobora ingabo zayo zihari ariko ibi Wazalendo bakavuga ko batazabikunda. Uretse kuba bamushinja ubugambanyi banavuga ko ari mu batumye igisagara cya Uvira ugifatwa n'iza Sarambwe. Iki rero akaba ari igice gikomeye gikomeje kugenda kigaruka giherereye ndetse bakavuga ko na Uvira yabashaka kuyitanga akayishyira mu moko y'iza Sarambwe nkuko byasobanuwe nuko ku munsi w'ejo barimo abanyamurenge bafunzwe mu gihe abandi n'abarimo bamwe mu bari baremye isoko bakomerekejwe. Umuhamya watanze ubutumwa yagize ati hano mu gisagara cya Uvira hiri umutekano muke cyane kandi abantu ntibari kuva mu mazu sinakubwira hiriwe akavuyo kenshi byabaye kumanywa avuga ko ari umwana w'umukobwa wa Wazalendo wajyanye abandi bazavuga ko ari n'umugabo witwa Kigingi umunyabyinshi nawe wafunzwe. Abakomeza bugira buti hari umusirikare FARDC warashwe na Wazalendo arapfa bamurasiye ahitwa Kiromuni ariko ahitwa Gakwige FARDC nayo yahatsinze umuzalendo ikomeretsa undi bikabije nkuko ro butumwa bukomeza bivuga aho yagize ati rwose bimeze nabi. Hari n'uduce tumwe abasirikare ba leta bakomeje kugenda bahereramo uburyo bwo kubageraho bwabuze ibi biratuma baribwa n'inzara. Ikindi nuko societe civile yo muri aka gace yatanze amatangazo imenyesha Wazalendo n'urubyiruko rwaho kwitegura uyu munsi. Bikaba rero kuri uyu wa gatatu bivuga ko bagomba kwirukana Gasita byanze bikunze. Muri ayo matangazo baravuga ko batamushaka iwabo muri Uvira ngo kuko ari umunyarwanda kabone nubwo atari we, ariko kugeza ubu amakuru dufite nukundi nawe yakaniye yavuze ko atawuvamo bishoboka gutuma havuka imirwano ikomeye hagati ya FARDC na Wazalendo. Kimwe cyo amakuru amwe aravuga ko yawuvuyemo ndetse yamaze kugera ikindu aho yaje aturuka, ariko kuri ubu nta makuru akomeye yarabyemeza. Turacyakomeje gukurikirana Mutama ibirenze kuri ibi ni ibiki byabaye. Nukuvuga ngo amakuru yo rwose bisa naho arangije kuyakusanya ngira ngo ndumva harimo nawe twagiye duhererekanya. Yego. Ariko bakakanya maze kwakira andi makuru navuga afite uburemere bwayo n'ubundi bifite aho bihuriye n'ayo makuru yakomeje kugenda acicikana cyane ku bijyanye n'imyigaragambyo. Yego. Kubwo ngubwo tuvugana hari amakuru y'abaturage bagera kuri batatu, ni umubyeyi n'umwana ndetse n'umugabo we. Navuga nimbanje kuvuga umubyeyi bose ni ababyeyi ariko umubyeyi w'umumama cyane cyane ngo niwe wanegekaye. Yego. Ubu rero mu kanya bamaze kumuncishaho hari ibyo bitano ibipoyo. Yego. Ubwo mu Kinyarwanda babyita ingobyi. Ingobyi ibyo ari byo byose. Yego. Ubwo mu kanya rwose bambwiye yuko bari bajyanye uwo mubyeyi w'umugore niwe wakomeretse bikomeye cyane amaguru. Yego. Ari mu bwoko bw'abanyamurenge bivugwa yuko ngo bashobora kuba nyine uyu munsi batatswe mu mago yabo bavuga yuko ngo uyu Gasita ngo ashobora kuba hari abandi basirikare ngo yazanye. Yego. Ngo bari mu mago ngo y'abanyamurenge ngira ngo urabizi ko mu minsi yashize bari banababwiye ngo bagomba kuvamo muri uyu mujyi cyangwa ngo bakazahava bahohotewe cyangwa bakavamo nabi, nyine nibwo buryo bakoreshaga. Yego. Ubwo rero uwo mumama rwose yakomerekeye cyane ndetse n'umugabo we n'umwana we. Binavuga yuko inzu yabo ngo bashatse no kuyitwika ariko FARDC igakomakoma. Yego.
ndetse n'abasirikare b'abarundi bari aha ngaha. Ikindi ntabwo wazarenda barimo baremera yuko uyu mugabo rwose ngo yaba yahavuye, batangiye gukwirakwiza amakuru y'uko ngo yavuye muri ibi bice akerekezwa ikintu. Yego. Ariko bo ngo ingenza zabo ngo zigaragaza yuko atari yahava. Ubwo rero uburakari baracyabufite bwo ku rwego rwo hejuru. Bivuze ko bari kumuhigira hasi no hejuru cyane rwose, bari kumuhigira kubura hasi kubura hejuru, ibintu bishobora kuza no guteza ahubwo impagarara zo ku rwego rwo hejuru muri uyu mujyi. Mbese ntabwo umutuzo uri buze kugaruka, ahubwo igice kimwe hari kuvuga nk'amasasu, bamwe bagatangira no gutekereza yuko umutwe wa M23 ngo waba winjiye, usibye ko bamwe batanatinya kuvuga yuko hari igihe ushobora kuboneraho ukaba wakwinjira bitewe n'uko nyine aba bazarendo bakomeza kugaragaza neza yuko bari kwica abantu, kandi nyine urumva ni ibibazo bikomeye cyane. Umutwe wa M23 ndetse na MLDP twirwaneho bashobora kuza gufata nk'urwitwazo rukomeye cyane rwo kwinjira mu mujyi bavuga ko baje kuwutabara, kandi nyine urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bishoboka, biteye ubwoba rero ku ruhande rwe. Yego, mbere y'uko uri buze kutujyana mu bice byo mu Rugezi tukarebera hamwe ibiri ko biragenda bivugwa ndetse n'imirwano ikomeye yahabaye kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, ndagira ngo unyemerere mbere ko nyine uza kutujyana yitwa Biraro Mbiri na Rugezi. Tubanze tubwira abadukurikiye ibijyanye n'ibya Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Samia Suluhu Hassan yoherereje Kisekedi intumwa ndetse hari n'inyandiko ikomeye yamushyikirije. Ubwo turagaruka tujyana mu Rugezi tubwira ibyabaye. Na makuru avuga ko ku wa kabiri ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icyenda 2025 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania wari uzanye ubutumwa bwihariye bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan. Bikaba bivugwa ko rero Mohamed Tabit Kaombo, intumwa idasanzwe iturutse muri Tanzania, yasobanuye ko yazaniye Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubutumwa bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yavuze ko Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan aha agaciro gakomeye umutekano no kwinjizwa kwa Kongo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba nk'inkingi y'iterambere ndetse n'ubufatanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa. Akaba rero avuga ko ibi biganiro ku mpande zombi byagaragaje ubushake bwo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwa politike, ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Intumwa ya Tanzania yashimye uburyo yakiriwe na Perezida Kisekedi, anemeza ko umubano wa Kongo na Tanzania ushingiye ku bufatanye bwa politike, ubucuruzi n'ubutwererane muri diplomasi. Tanzania iri mu bihugu byihuse mu gusaba ko habaho agahenge k'agateganyo no guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo nyuma y'uko igisagara cya Goma kigaruriwe n'umutwe w'izasarambwe mu kwezi kwa mbere. Tanzania kandi yagaragaje ko hakenewe igisubizo cya politike mu maguru mashya kugira ngo intambara yere gutera ibibazo bikomeye mu baturage benshi bari bakomeje kugenda bava mu byabo. Kwiyongera k'umutekano muke muri aka karere byari bikomeje gufata intera kuko byose byashoboraga guhungabanya ubucuruzi bw'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'akarere ndetse n'ibiyaga bigari. Biravuga ko hakubiyemo n'ibindi bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izasarambwe, ariko kuri ubu ngubu bitaratangazwa bitewe n'impamvu z'umutekano. Umutama ndagira ngo rero utujyane mu Rugezi naho utubwire ibiri ko biragenda bihavugwa ndetse n'ibinibonekeza kuri ubu. Rugezi mu by'ukuri ni agace nako kamaze iminsi kumvikanamo ikintu cyitwa indwano zo ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko bigaragara neza yuko koko abanyamurenge batorohewe. Umunsi umwe usanga ari MLDP twirwaneho iba yataka igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi,
bari muri ibi bice byegera ahangaha, ariko undi munsi ukabona yuko abarundi ndetse na FARDC aribo bagambirira bikomeye cyane kuza kugaba ibitero kugira ngo basubize inyuma uyu mutwe wa MLDP twirwanaho ndetse na M23 kuko bigaruriye ibi bice mu gihe bo bavuga yuko ari ibice byakabaye bigenzurwa na leta, nubwo ari ibintu bitoroshye. Kuri uyu munsi rero abantu baribaza ngo ko bumvishije imirwano n'ubundi yavuzwe byagenze gute kandi ni uruhande rwagabye igitero, ese bifite ubuhe buremere? Yego, duhido nido. Wazalendo nibo bazindutse batera ibisasu. Iyo mvuze Wazalendo ubwo mbabwira abantu yuko ari ibyahuriro n'ubundi rya FARDC, Wazalendo nyine nako FDNB ndetse na FDLR tutibagiwe n'abacancuro. Iri huriro rero ryagabye ibitero, ntabwo ari udutero ushuma rwose, ni ibitero. Yego. Uko ni mu duce twa Rugezi muri Kivu y'Amajyepfo, mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa teritwari ya Minembwe, ariko nanone bikavugwa yuko ngo MLDP twirwaneho ariyo yagenzuraga n'ubundi ibi bice. Ni ibice yerutse gufata nanone ejo bundi, ariko ibifata bivuga yuko ngo abarundi bisubije inyuma mu buryo buri strategique ngo bazagaruka bariye umwanda. Yego. Nuko uyu munsi rero abasirikare babwo n'ubundi ngo bari bitegeye cyane, biteguye ko n'ubundi ashobora kuza kugaba ibitero. Amakuru mfite uko ibyo bice wenda ntabwo umunsi byo byabashije ko umuntu abigiramo, ariko tuba dufite ababidukurikiranira cyane. Yego. Ambwa yuko ngo bazindutse batera ibisasu ahitwa ku Ihene ndetse no mu nkengero zaho, ndetse n'agace kitwa mu Cikacika. No ku munsi w'ejo ngira ngo twabibabwiye yuko hazindukiye imirwano ikomeye. Yego. Wazalendo rero ngo nibo mu by'ukuri bakomeje kwataka bikomeye cyane, bataka ibitwirwaneho n'ubundi yatangiye ari ibirwanira abanyamurenge kwirwana, ariko ubu ngubu noneho ngo nabo bafite gahunda yo kuzagura imbibi z'igihugu, ngo ni igihugu cyose. Yego. Barwanya bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo binavugwa yuko ngo hari drone y'ingabo n'ubundi z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yateye bombe muri Rugezi ndetse no muri Mikenke. Yego. Uyu munsi rero n'ubundi ngo yagarutse, gusa bwo ngo ntabwo yabashije gutera ibi bombe, kugira ngo ni nayo twavugaga kare, byavugwaga ko yendaga guhushwa, yahushijwe nako, ariko usibye ko hari niyo twumvishije ko yarashwe, ariko tutaramenya ngo ni niyo. Bamwe banavuga ko ngo ari iy'umutwe wa M23. Yego. Kandi ari imirwano yumvikanye cyane mu gace kitwa Puezero, ndetse yongera no kumvikana mu bice by'ahantu hitwa kwa Murima. Ubwo rero urumva ko ni ibintu bitoroshye, ntabwo ndamenya rezilita totali iyo byabaye, ariko biravugwa ko mu impande zombi mu by'ukuri zatakanye bikomeye cyane. Iyi Wazalendo y'abasivile nayo bigaragara yuko bidafite imyitozo ihagije. Hari amakuru nakiriye y'umwe mu babikurikirana wabwiye yuko ngo bayambuye intwaro, ariko nanone ngo igice cyari kirimo abarundi benshi, nanone ngo byari bikomeye cyane, bimeze nabi, ku buryo iyi twirwaneho nayo ishobora kuba yahatakarije. Ariko ni amakuru mu by'ukuri ntarabona yose ngo bimeze gute, kuko n'amagingo y'angana n'ubundi hari bite bari barimo bambwira yuko ingabo z'u Burundi zirimo zirakururamo ngo ikimashini gane rwose ngo cyarashwe, ariko ni ngishye burundu. Ubwo urumva rero bashobora no kukirepara, bakaba bakora intambara ikomeye cyane. Ni ibintu mu by'ukuri bitoroshye. Yego, nibyo Mutama, reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi duhite tubihuza n'ibijyanye n'Uburundi uri kuvugwa kohereza abasoda benshi. Ubwo turagaruka n'ubundi duhite tujya muri Nord Kivu, utubwira Warikare, Rucuru, Rubero n'ahandi hatandukanye naho akomeje kugenda yibonekeza ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere.
Amakuru ariko aradushyikira avuga ko amakamyo menshi y'igisirikare cy'u Burundi n'ibikoresho biherutse kugaragara muri centre yahitwa Kaburantwa mu yahoze ari intara ya Cibitoki akomereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abaturage bo muri Buramatwa muri zone Buganda barasobanura ko mu mpera z'indwi heze babonye byibura amakamyo arenga 30 atwaye ingabo z'u Burundi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku mugambwe CNDD-FDD yambuka ikiraro cyaho kiri ahitwa Kuvurugurutwa n'ahitwa Societe y'Abashinwa. Imbonerakure zoherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikaba zaratojwe n'abarimo abo mu mutwe w'inyeshyamba w'Abanyarwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi. Abakurikiranira hafi bibera mu Burundi bahamya ko mu batojeje izi ngabo harimo umutwe w'iterabwoba FDLR ushinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyerekezo cy'abasirikare ni ibice by'imisozi miremire n'imigufi y'iminembwe bisanzwe bikoreramo abagenzi bibafitanye isano n'ingabo za leta ya Kongo FDLR na Wazalendo mu kugaba ibitero ku Banyamurenge no mu rugamba bahanganyemo n'imitwe irimo MRDP twirwaneho. Umuyobozi w'uro rya Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025 yabwiye abamenyesha makuru ko mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo hoherejwe ingabo z'u Burundi Imbonerakure FDLR Wazalendo barenga 12,000 kugira ngo bitegure ibitero simusiga. Umunyapolitike Moise Munyarugabo wabaye umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko ingabo z'u Burundi ziri muri iyi misozi zirenga 10,000. Ati hari ibigo zabo bamaze gucukura indake aho barwanira insinzi uwo bategereje kurwana nawe. Ingabo z'u Burundi zikorera byeruye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva muri 2022 bw'ubutegetsi bw'iki gihugu n'ubwa Kongo bagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare. Aya masezerano yavuguruwe mu kwezi kwa gatandatu 2023. Ubutegetsi bwumvikanye nako ingabo z'ibihugu byombi zizatangira kurwanya ihuriro rya FC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko iyi ntara ntiyahiriye abasirikare b'u Burundi kuko bamwe bagiye bamburwa ibice bitandukanye abandi barahagwa, ndetse akaba ari abantu benshi bakomeje kugenda bakurikirana ibiri kuba bakaba babigarabonamo nk'ikibazo gikomeye. Mutama rero ngayo nguko hitutujana mu majaruguru utubwire byifashe gute muri ibi bice bya Warikare kugeza ubu? Agataha ariko ntabwo ndimo ndakumva neza cyane, ariko ndimo kumva gahoro amakuru y'umuntu yakwerekeza muri Masisi. Yego, Masisi ubu ngubu harimo haravugwa igisa n'agahenge navuga kadasanzwe kurikije ibyaranzwe ku munsi w'ejo. Agace kitwa Kazinga, agace kitwa Ruke, agace kitwa Bawubo, nyuma y'imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. yego, Amakuru ndi kwakira ndetse yewe hari na bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kuyandika ko ntago mperukayo cyane. Bavuze yuko hari ituze ryagaragaye kuri uyu munsi ku wa gatatu, igenekerezo rya gatatu Nzeri, ni mu mujyi wa Kazinga, Ruke ndetse na Bawubo. Ubwo ni ahitwa muri Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi. Ni agace gaherereye n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo rero humvikanye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko amakuru aturuka muri iki gice rwose aravuga yuko iyo mirwano yari yatangiye impande zombi mu by'ingombe zarahuye bose bari kuri patrouille bwo bakoraga irondo cyangwa se mu bivuze mu Runyarwanda muri kariya gace. Nuko bararwana bikomeye kuva mu gitondo bagera mu gihe cy'isaha umuntu yavuga z'igicamunsi, ariko ngo biza kurangira buri ruhande umuntu yavuga ko ngo rwagize ubwoba kuko nta rwigeze rusubira ku rundi, ahubwo abaturage bari batangiye guhunga. Uyu munsi rero ntabwo igeze hasubira kumvikana imirwano mu makuru dufite,
biravuga ko impande zombi zasubiye inyuma. Nuko rero muri aka gace ka Bawubo abaturage bo ngo baracyafite ubwoba ko hashobora kongera kuba imirwano, ariko nka Kazinga ngo biragaragara neza yuko abo muri Wazalendo bigiye inyuma cyane rwose. Yego. Rero turakomeza kugenda tubakurikirana abantu tubabwire uko bimeze. Andi makuru nayo muri teritwari ya Warikare uvuga ko mu by'ukuri impande zombi ngo zirimo zegereza frontline ibikoresho ndetse n'abasirikare, ariko by'umwihariko muri iyi minsi ngo buri mpande zose zikaba zitumbiriye bikomeye cyane ngo umujyi uratinda uri muri kibuga cy'indege. Bamwe bati 23 ishobora kuhafata, abandi bati ingabo za leta ntabwo zatumye hafata. Ubwo nabyo mu by'ukuri turacyabikurikirana gatanu ku kandi nta makuru naho adasanzwe yaba ariyo usibye n'umwanya. Ubundi bataye Bujumbura. Yego. Ubwo bafatanya nyine n'ingabo z'abarundi, izindi bikavuga ko zituruka za Gisangani. Ibikorwa ibyo byose birimo birakorwa na leta ya Kinshasa. Ubwo nyine n'aba banyamurengero bagahita babivuga neza yuko ngo barimo barabihuza n'ingabo z'Uburundi. Rero hari ubwo nyine bakora kinyamwuga n'icyo warumvahije, ariko hakabaho n'igihe bisanga nyine navuga mu byaha by'intambara, kuko nk'igihe baba bari kurwanya imitwe yitwaje barwanya Uburundi n'iyo Leta Itabara n'iyo Forebu. Yego. Ntekereza yuko ibyo nta gihugu cyabirwanya, ariko nanone nko kujya bisanze bari gukorana n'izi za Wazalendo. Yego. Imitwe ya gisivile nabyo urumva bahita bisanga mu bibazo bikomeye cyane by'intambara nyine ndetse no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yego, hari amakuru ambwiye y'imyiteguro ikomeye iri kugaragara, ariko mbere y'uko yatubwira kugira uze kubihuza n'aya makuru, ndagira unyemerere twinjire mu byaganiriweho mu kiganiro AFC yagiranye n'itangazamakuru, mbwira abadukurikiye bimwe mu byo uyu mutwe wihanangirijeho Kinshasa. Ubwo turaza twinjiza no muri iyo nkuru tubwira iby'imyiteguro uko bihagaze. Yego, nta kibazo. Yego, ni umutwe wa AFC ukaba wahaye gasopo Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wishinja kuba ukomeje kuba ikibazo muri iki gihugu. AFC yaburiye Tshisekedi nk'uko rero bigaragara hari ku munsi w'ejo kuwa mbere w'indwi ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 9 2025 mu kiganiro muzabikorwa wayo Corneille Nangaa Bertrand Bisimwa umwungirije bagiranye n'itangazamakuru Igoma. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'iminsi 2 Tshisekedi abwiye abayoboke b'ihuriro Union Sacrée de la Nation ko bagomba gukomeza kurwana kugeza ku mbaraga ze za nyuma. Perezida Tshisekedi kandi yongeye gushimangira ko adateze kuganira na AFC ashinja gukorera mu kwaha kw'ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uriya mutwe n'ubutegetsi bwe bumaze igihe buganira i Doha muri Katari. Nangaa yabwiye itangazamakuru ko AFC ishaka ibiganiro, gusa Tshisekedi akaba akomeje kubitambamira binyuze mu kwanga kurekura imfungwa 700 zuriya mutwe ubutegetsi bwe bufunze. Yavuze kandi ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragara ko adashaka amahoro kuko akomeje kwica agahenge ku mirongo yose y'urugamba. Yavuze ko nko mu misozi ikikije igisagara cya Uvira hari ingabo zibarirwa mu 12 za leta zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'imbonerakure. Amakuru ya AFC icyakora yateguje ko uriya mutwe witeguye gucecekesha ikibi ku isoko yacyo. Anaha gasopo Tshisekedi kubera icyo yise indimize ebyiri. Nangaa yashimangiye agira ati ko Tshisekedi niba adashaka kuganira twebwe abanyekongo tuzaganira adahari kubera ko ari we kibazo. Yunzemo ko mu byo bagomba gushyiraho iherezo kandi harimo ubutekamutwe bwa Tshisekedi, ahamya ko we ubwe yigeze kumugiraho ingaruka. Kaba rero ari bizatangajwe wayisumbwira uti biragaragara ko buri ruhande nyuma y'aya magambo amaze gutangazwa yaba ku ruhande rwa AFC no ku ruhande rwa Union Sacrée bigaragara ko biteguye. Mutama byifashe gute bigaragara kugeza ubu kuri tere? Mbona ukuvuga ngo ku mirongo ya mbere y'urugamba bwana umenyesha amakuru. Yego.
neza yuko buri ruhande ruri kwitegura. Nko ku ruhande rwa Union Sacrée ari rwo ruhande rwa leta ya Kinshasa, yego, ku mirongo ya mbere y'urugamba urabona yuko barangije kugezaho zimwe mu ntwaro navuga zikomeye cyane mu mashyamba akikije uriya mujyi wa Uvira ndetse na Uvira nyizina ubwayo. yego, Ibyo bikaba bigendanye n'abayobozi b'urugamba bari kugenda binjizwa muri uyu mujyi, ngira ngo mu minsi yashize wumvishije ko hari umujenerali uyoboye intara ya Maniema wakoreraga Kindu, yego, witwa Gasita, nawe nabarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge, yego, yari yatumijwe i Kinshasa. Bamwe ndetse mu banyamurenge bari bagize ngo nawe bagiye kumuta muri yombi, bavuga bati wenda ashobora kuba ari kugambanira igihugu. yego, Ariko amakuru mfite ni uko yarangije kwinjira rwagati mu mujyi wa Uvira, yego, ndetse akaba aje gutanga umusanzu we nyine mu bijyanye no kuyobora urugamba. Ikindi yahinduye ibirindiro bye, yabaga ari muri Kindu hariya hakurya ya Tanganyika, yego, none ubu ngubu arajya ataha i Bujumbura hamwe n'abandi bayobozi bose ba Uvira cyangwa se b'intara ya Kivu y'Amajyepfo iyoborerwa muri Uvira. Ubwo ndavuga n'umugabo witwa uyu nguyu uyoboye intara yitwa Perusi, Jean-Jacques Perusi. yego, bariya bose bari gutaha muri Bujumbura. Ubwo ni bamwe. Ku ruhande nanone rero rw'abacancuro, abacancuro nabo ni benshi cyane ndetse kandi bari mu byiciro navuga bitatu. Yego, hari abacancuro bamwe bari kujya kurwana intambara za infantry zo hasi ku butaka, yego, aribo wumva barimo barakoresha bino bibunda bya tirabikanaga ibibombe byinshi cyane mu banyamurenge. yego, Hari abari mu makontororo rumva ari i Bujumbura, ayandi ari muri Uvira, ayandi ari muri hakurya Kindu. ayo makontororo room arakora iki? Arakontorora ibijyanye n'amadrone, yego, ndetse n'indege z'intambara. Hakaba n'abandi ubwo ngubwo barimo barakora basimburana nabo. Urumva hari abari za Bujumbura, hari n'abandi nabo bivugwa yuko ngo bakiri za Kinshasa bari kugirinda ibijyanye na logistique, yego, iby'ibikoresho nyine uburyo ki bigenda ko bigomba kubagezwaho. Sinzi neza nimba banamenye ko Amerika yatangiye no gutanga impushya z'ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego, Bikavugwa ko rero ngo abangaba bari guhabwa impushya ngo bashaka ko abacancuro nabo bari mu ba mbere bagomba kubarindira umutekano, bakarinda ibyo birombe by'amabuye y'agaciro. yego. Yego, Ubwo rero umva imyiteguro y'intambara yo iraremereye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ku ruhande rwa AFM 23 nubwo wenda kumenya amakuru yabo biba bigoye, yego, hari ibivugwa yuko nabo barangije n'ubundi gutegura umubare munini w'abasirikare benshi. yego, Nabo n'ubundi bavuye muri Bukavu na Goma, harimo n'abakoresheje amato hari ubwato bwitwa Emmanuel hariya bukora mu kiyaga cya Kivu. yego, Hari abo bivugwa neza, hari abapolisi ngira ngo baherutse kubona basohowe na Generali Masunzu. yego, Abo ngabo biravugwa yuko harimo bamwe batangiye kwinjira mu buryo bwa gisivile, ariko ari abatasikara habutaka bagatangira kwinjira mu mujyi wa Uvira. Hari abari mu misozi ya za Rugezi ndetse n'ahandi mu bice bari gukora ubutasi ku ruhe ruhande? bakora ubutasi ku ruhande n'ubundi rwa AS, ariko nyine batata aba leta n'abarundi bari muri rwa mujyi wa Uvira. Yego, Ubwo rero urumva ko buri ruhande rurakomeye, ndetse kandi uyu mutwe nawe bikavugwa ko ufite uburyo bwa wese bijyanye no kurinda ikirere ndetse no gukoresha nazo za ndege zabo za drone za kamikaze. yego, Nazo ngo ziteguye cyane, ariko wumvishije ko n'Uburundi bwaziguze. yego, Ubwo rero abantu benshi baravuga bati rwose dushobora kuba tugiye kubona intambara idasanzwe mu gihe izi mpande zaba zikomeje guterana amagambo, kuko Tshisekedi ati sinzaganira n'uriya mutwe, abandi bati mufungura abantu bacu mwarabidindije. Urumva nyine buri ruhande rufite icyo rushinze urundi, bivuze ngo
ntabwo ibiganiro by'Idoha birimo biragenda neza, ahubwo ku mirongo ya mbere y'urugamba hari gutegurwa intambara ikomeye. Yego, reka mbere yuko turi bushye ku zindi access y'urugamba tubanze dukomoze kuri aya makuru kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, aho rero hatawe muri yombi uwacungaga imitungo ya General Bunyoni ufunzwe. Ubwo turagaruka noneho utujyana Ifizi, Mwenga, no mu bice bya hariya Kavumu muri Sud Kivu, naho tubwire ibiri kuhagaragara. N'uwitwa Donatien Mbonicura ukomoka mu mudugudu witwa Matyazo mu karere ka Mwaro mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, yatawe muri yombi ku wa Mungu ku igenekerezo rya 24 Imyandagaro 2025 afatiwe ahitwa Kinindo mu majyepfo ya Bujumbura mu murwa mukuru w'ubukungu. Uyu ufatwa nk'inshuti magara ya General Alain Guillaume Bunyoni, bivugwa ko yacungaga mwibanga rikomeye imitungo myinshi itimukanwa ya Bunyoni, ubu akaba afunzwe. Uyu Mbonicura afungiye ku cyicaro gikuru cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza Service National de Renseignement. Donatien Mbonicura yari azwi mu bantu begereye Bunyoni nka komisiyoneri we, aho yamwerekaga amazu yo kugura, akayacunga, akayakodesha kandi agakusanya n'amafaranga y'ubukode. Bivugwa ko yakomeje ibyo bikorwa na nyuma y'ifatwa ry'uwahoze ari umuyobozi we. Amakuru ari guturuka mu begereye iyi dosiye aravuga ko Mbonicura akekwaho kuba yarakomeje kwishyuza ubukode mu mitungo myinshi ntiyishyure ayo mafaranga mu rukiko rwihariye nk'uko byateganywaga mu ngamba zifatira imitungo yafashwe n'ubutabera. Yatawe muri yombi umunyekongo bari bari kumwe ararekurwa nk'uko bivugwa. Iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi iravuga ko yafashwe hagati ya saa 3 za mu gitondo na saa 4 afatiwe ahitwa Ikinindo. Donatien Mbonicura yaraherekejwe icyo gihe n'uwitwa Mumbure Kamvutsa Papi, umunyekongo wakodeshaga imwe mu nzu zafatiriwe. Amakuru avuga ko uyu munyekongo yarekuwe bitegetswe n'ubuyobozi bukuru muri leta, mu gihe Mbonicura yimuriwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza CNL. Umuryango we wemeje ko yafashwe kandi yasabwe ko yashyikirizwa ubutabera niba hari icyaha ashinjwa kandi agafungirwa ahantu hazwi n'amategeko. Tubibutse ko ku itariki ya 27 Myandagaro 2024 urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwemeje igihano cy'igifungo cya burundu cyawe General Alain Guillaume Bunyoni, aho ari minisitiri w'umushikiranganje wa mbere. Ubu afungiwe muri gereza nkuru ya Gitega kuva mu kwezi kwa Ruheshi 2023 kandi yaciwe amande arenga amamiliyoni 22 n'ibihumbi 713 y'amarundi. Nk'uko rero bigaragara muri iyi dosiye, bikaba rero bamwe bavuga ko yarengana nk'uko byagiye biboneka. Akaba ari amakuru ari kuvugwa mu gihe tugiye gukomereza amakuru yacu tureba ibiri kuvugwa mu bice bya Mwenga, Fizi n'ahandi hatandukanye. Mutama, byifashe gute ngaho muri ibyo bice nayahe ariko aragenda yibonekeza? Ni ukuvuga ngo muri ibi bice bya Fizi, Mwenga, za Karungu, mu bice bitandukanye byegereye Uvira, ibice by'Umurenge n'ahandi, tutibagiwe n'ibice bya Kavumu byegereye ikibuga cy'indege cyakomeje gushakwa bikomeye cyane n'abo muri leta ya Kinshasa, ubwo n'igisirikare cya leta bafasha babo b'Abarundi ndetse Wazalendo, umutwe wa FDL waturutse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo bacancuru. Yego, biragaragara ko izi mande cyangwa se izi bice cyane cyane hari imbaraga zikomeye cyane z'umutwe wa AFCM 23, kuko kuva uwo muhanda wa Bukavu wa Rungu, yego, hari n'agace ubwo gakurikiraho kitwa Nzira. Yego, hamaze iminsi humvikana ikintu cyitwa bombe zikomeye cyane, bivugwa yuko ziterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari mu bice byitwa Makombo. Yego, ariko n'ubundi zonale zasarambwe bikarangira zishubije inyuma ibyo bitero, ariko ukumva ko ngo ni ibitero bikomeye cyane kuko birimo biranagira gutya rwose bikaba byahitana n'abaturage mu bihe bitandukanye. Yego, ibindi bice bimeze nabi cyane ni agace kitwa
ni muri Mwenga ariko hari agace kajya kitiranwa nako muri Kivu y'Amajyaruguru ka Kibungo. Yego. Ngira ngo urabizi mu minsi yashize naho byavugwaga yuko ingabo z'Uburundi ngo zari zasubitse bikomeye cyane uyu mutwe wa M23. Yego. Gusa nyuma ngo bakaza gusubiza inyuma. Wari umuyobozi umwe wa Kalonji wa Sokora ya kabiri muri bino bice bya Sud Kivu uyoboye igisirikare cya leta muri Sokora ya kabiri. Yego. Yahakanye yuko basubijwe inyuma kandi ariko amakuru dufite avuga ko ngo bari kwitegurira urugamba mu bice by'ahitwa Kasoki. Yego. Ubwo ni ibice navuga nanone byegeranye neza n'ahantu hitwa Karundu. Yego. Karundu nayo ivugwa ko ishobora kuzaba intambara ikomeye cyane kuko n'ubundi hari indi kuru y'Abarundi iri mu bice by'ahitwa Bisembe ndetse n'ahitwa Biyonga. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze.